Usembut Menteri Rambak Kejela ubak sengia balang dhar ula ong bakai NPP kari keseng sang pertei ke balala ban penyok ya kajing sensyar ke baskem ha Meghalaya bat kampat judan satya kajinga kini bor ha kini prasnam jong kajing sensyar jongka habakren ha kajinga lang yelap election shiteng samoy jong ka shulong lok sabha na kebenta ukertong ke NPP u Dr. DRL Nonglan ha dihar sning Riboy district ubak sengia balang ula ong baka parti ka pandai jingmat hakikam sensyar khadar bat hakakam politik. La prasnam nila sensyar ya ka Meghalaya ngimpat juya syurut ni yakini na kabenta ka syuki Menteri Rangba sembut Menteri Rangba halor kakam MP ni Presiden naman ngibun kam banyetre ya kakam na kabenta ka jingbit jingbiang jong kipat ba ulaong. Hakisnam gibalalit no la bujulia kakam Menteri Rangba man lakeh nyo benai bat ka baduna kalong man la ka arsnam menta ngila yo ya ka sarkar ka baskem ula ong haba benrap pak NPP kam don por ban pendet jingmat haki khana lorni ni ban pendet por ha ka bajubab ik jingkan tho ki bom dan nongrem ni trei khlem shong that ban penyo ik jingman toy sha pai ba ni jubab tangi ki mat ki badan kam ngim dei ban pendet por ya ki tu ki jingkan tho ki bom dan kam ong ubak snya balang habakhat ya kajinga teli lang kawai ulakin tui kinong lambat ki pat ba bagin kerne ki ki bawan ra kajinga pat ya pra usembut Menteri Rangba ula ongru kajing imbriu kalong kebalingkan ngimdan ke no kuno ke bapersya ya no ru kakam jongi kalong tang da kajing iet kajinga penbet markelyang omban khat ya lagi jongki briu kinong tu nong thim ladangi keren kumta shanwo kajela jongi kan poi ubak senga balang ulapan pauru ya u Dr. Nonglan kum unongelam ubas ngurin bat ubadan kajing syampang ubala im hakishnong nongkindong bat ubala sngotu ikijing bat klet satyai kipat ba lada syakjit kum UMP ulakin turu ikinong tap vote ha dihar sning bat kathan ribhai bakin kershan ya uni ukertong ke NPP da kabaong bakajing dan kam kajing trilang ha peneng kinongelam gejela bat ha Delhi kalong kebakong san banwan ra ya karoy kapar lada UMP udan hakaliang persya ngin sedang da kabam minus gidan kami ki briu na kajuk ke yeng kajuk ke kinhun hajela bat hapo Delhi kumta karoy kaparu kanwan benrap ubak snya balang ke parti NPP bapher meniki wei political party ngani tu ya pi ke parti ke buntu yo por ban singap diktin kai beron sok sinyo sangat naman ngibon kam menteri ngibon kam menduk tiak ngan utama pendap dan penbeng yo duk yo sok ya pi pai ba ke baik dong pai unong ni dar tu ke bi bedu don korban jubah bla bla ndu dah Mdai pengiting. Namahi dai giri utrei. Ni jubah ni dai menjubah. Ni mdai menjubah ni bakal kambalai ni besi kepordo ni. La plus nam tam is ruling a state government of Meghalaya. Ngimjuk don dia kena suki chief minister. Ngimjuk don dia kena suki deputy chief minister. Ngimjuk dia kena suki MP. Ngimjuk dia kena suki presiden. Ibon kam menteri. Kenapa kadang sencar kawai ke parti man kedua nak chief minister man lain-lain maksimum asal nak cinggu ngada wong memperkenyu ta handai mentang ya the most stable government balai kini projek ki wan pok lagi puja aku pitip na kai kadau tang na kawai bagi lurang ba kino ilam jobi kim dei berhak bor kira hak menteri ta kadau ko state tu tu Kilinas dong kan NPP ki ngabun sing ngajukan man di meeting. Ni bo i pai ba hakli do. Ndai ya gabor. Kenapa? Nah kata kada don di start cultural people from outside still Meghalaya. Kitong the Meghalaya government is really it's a people's government. Nah kada. Kini baru ngin lapan continue gini don kamu support Jopi. Don kamu support Jopi. Nah kata kena ngom sim ni ke poman keren, try berok ni kuai yo try juga kah. Nah kuat bani tu kumuwen leader juga parti ubila tiblut beratu mas ngomhalan ha. Ngawan ni ban kerpat tang ke wei jing kerpat. Kum pi ya giu
Doktor bom beli jopi kumjo yo masalah sekilan pori roh so malam ajing kesan yo kondit ben sele iri election unjo unlong umak sel unlong muilamenti unlong yadat nung tijing kang po jong sarkar dia ka jong ada pi bakalaban je dulong ni barok lalu MP udah naganyang persa kata dia pun menekong ilaka manos lupa. Mereka mga auto ang piyo puso umlong. That is adin minda. Pay kanuksama na kami. Dalam doon kacingit na ilang baru chief minister bagai etino kabe berampi. Kung naman niya mo feed issues pa sa dia. We are nowhere. Ngakan mau dah keburong. Haka po berang sudah job UMP belum melayak. Kan sudah job. Urak kawai di bakam lengkap. We can do your Nitin Gadkari Union Transport Minister. Urak ke dia. O pek kat kumbolong mentaki pai ba apa orta siraki ba chong balik berwan najwa cara mentaki layam lu. Kaslok kamlong show. So bahasa ai sanction no. Hari tip sok la tai lepah porweta. What does it mean? Bangdon coordination. Mereka preguntit no. Kamu wapila ka jong bertay. Usia ka jong bertay. There is no correlation. Tenaka ta dalam no kami traction jadi berapa. We need from the same family, from the same group, right from this council, state level, central level, kan wan karo par kumbuyi. Kani ako amano ini ngamong ra. Mengamla na sertifikat ino. Ngatangkaw ngalak manong. Doktor dia ang manglay. Uday ubru balak beng hakarta. Uday ubru balak bak ikadang kijay kembali itu doktor, kuwi itu batas. Kawai ngesok kemen ubru balak. Kata kapan sarungnya aku mau ilang lupa. Ubru maju im sanong kendong maju mat ya kajing jiko ya geduk. Ngam kerai doktor. Lende ipa adungi ondalok jok ondalok MP berong. Tahu hari kita berok kau sumai kesangat korang ya berok. Mendai tangi pi badon hami. Mendai tangi kena kesan NPP berok nama berok MP yang lang jungi berok. Korang ai kena ke message. Ke NPP parti kena kor dia berok kena song dong kumdihat. Plus kumsi kudusi berok kau. Plus kena song dong keri boy. Ni kuat kena kita subha support ai support yang kandidat kami. Ondalok jok. Nang kabor bakam hajro kabamla mu PCM kabamla UCM pai masaw ba kabamla masaw ba teng utol bom gutrin mayo bikin kayu kadai na kata daw kajingwan bijung ngaleng ka party ikot na mesin basurit im don porban banyan no kajing kabarit kajing batuan we have nothing against anybody namang ibon kaman 80 perlok bantim mentriang im don por ngibon kaman it don kaman tray bahar to pai ba ope joni don kaman tray bahar kiu state joni la dai ka por ngin dra ka state joni in different level tadi niat ni ala ni supra ni we are the loser we are not the winners te kat bukum ta la don kano ka jitam katam kalai kedunahan yang harum nakaling juwan mani nakaling juwi ilang ng party nakaling juwan kan ni subha wat thuri ta baro Tawin niya manang baro hakajuk ko jingmut, hakajuk ko jing perkat. Only then will be able to bring the state and your constancy into a different level. Dagini gitin, kublay si CNP barok kinong wang sharing meeting, kublay sibon doktor, kanina meeting basaw ng pi. Temulong malamog mata kasi pala ikudug kung basta hodar siya ng taray. Tingin do habo kudug sa pila doktor. Kublay sibon, na barok MLA yung party mataklamet ya isong barok ki president secretary ni kami tiyak ng kwa man yato iti. Kajing job kamon na pa tang wili tuwo ha. Dagi digitin kublay sibon, kublay siya.